Dyma ni y cyfle ola. Gael plesio'r beirniad. A mae hwn yn amser yn dydi beth. Wyt ti wedi bod yn y sefyllfa yma troion. Sut teimlad ydi i ddisgwyl am penderfyniad? Wel, mae'n anodd disgrifio mewn ffordd, achos chi'n mor falch bod chi wedi gael yn barod, ac eto wedyn, mae eisiau mwy. Felly mae fe'n anodd disgrifio. Gobeithio. Fi'n croesi mysedd amser hyn, David, y gwir. Wastad. Os chi'n edrych yn ofalus pan fi mewn Pencampwriaeth, mae wastad mysedd i wedi croesi. Daniel yn gwybod beth mae fe'n deimlo i gael y Pencampwriaeth. Dwi'n siŵr mae'r beirniad yn gwybod pa i maen nhw'n ffafrio'n barod, yn siŵr. Siŵr o fod, sa'n i'n meddwl. Gobeithio bod y ddau yn gytuno na'r peth, yn dwe? Ond eisiau cael trafodaeth. O ran, dwi'n meddwl bod y rhwng y march a'r gaseg. Fy nefyd. O dyna ydy'r dadl, ie? Ie. Mae gen i weld, mae yna rhyw trafod yn mynd i fod. Pyn fydde ti'n mynd amdano? Pwy bynnag? Ni'n licio'r gaseg i fod yn A onest. fi de, a fi. Ond yn agos iawn. O, falle dwi'n meddwl y march sy'n mynd â hi. Ie, falle. Mae fe'n un bach digon pert. Yndi, mae o, chwarae teg. Ie. A mae bob un yn heiddiannol iawn o'r Pencampwriaeth. Wel, steppers relight my fire sydd yn mynd ar Pencampwriaeth. A'r Gil Wobber yn mynd i'r gaseg. Pennal Royal Anthem. A mae'r rhain yn ei par neis iawn. Odyn. Gelon i'r par iawn, ti beth? Bydd Amy wrth i bod, fi'n credu. A Emma. Wel, llongyfechiadau mawr i Amy Devane a steppers relight my fire. Yn... Welsh Cobs Ridden, where Gyfrwy, our champion in this section of Welsh Cobs under saddle, goes to the stallion, number 1580, which is Amy Devane's Steppers Relight by Fire. And the reserve place goes to the mare, which is 1574, Link Scott's Pennal Royal Anthem. And congratulations to you today for your success. Dyma ni y Pencampwr a'r is Pencampwr yn adran y Cobiau Cymreig tan Gyfrwy. Steppers relight my fire y march oedd yn Pencampwr ac yn... Cymryd y Gil Wobber mae Pennal Royal Anthem.
Pencampwriaeth Cobiau Cymreig tan Gyfrwy. Steppers relight my fire. Llongyfarchiadau mawr I Amy Dyfei. Well, Amy, what a morning. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Many congratulations on winning the Section D Ridden Championship. How does it feel? It feels amazing. I've never won this class before, this championship, so it's the first time for me to win the D, so I'm like, oh, I'm nearly crying, I can't. You're allowed to cry, it's okay. Not every day do you win the Royal Welsh. Have you got a busy week planned now? Yeah, we're off to the RI on Wednesday, and we're leaving. Yeah, so we're off to Royal International on Wednesday, so... And the Royal International, of course, down in Brighton is miles away, so you're going from one end of the country to the other. Well, you've started your week fantastically. We wish you the best of luck. And, yeah, celebrating now for the rest of the day. Thank you. Thank you very much. Thank you. Diolch.